Uyu akaba ari umugore w'igitangaza, akaba azwi ku izina rya Vienna Wurster, akaba yaravutse ari umwana w'umuhungu, ariko uko yakomeje gukura we akaba yarakuze yumva ashaka kuzindura umukobwa. Ibi ndetse byatumye amaze kugira imyaka y'ubukure akaba aribwo yafashe icyemezo cyo kwigira umukobwa. Ibi byaje gukuramo guhindura igitsina, agira amabere n'iminwa ye ayigira minini. Ibyo byose nibyo byatumye ahinduka uyu mugore muri kureba hano. Rero ibi nibyo tugiye kureba kuri iki cyamamare cyitwa Vienna Wurster, dore ibyo bikaba bishobora kwemezwa ku mugaragaro ku byerekeye Vienna Wurster. Akaba harimo amakuru rusange, akaba ari umunyabugeni w'ibirimo content creator, ndetse akaba ari n'umu-influencer ukomoka mu gihugu cya Australia. Akaba ubu aba muri Maroc muri Espagne. Akaba ari umugore wihindurije igitsina, aribyo mu rurimi rw'amahanga twita Chinese woman. Akaba yaravuze ko kuva akiri muto yifuzaga kugira isura yihariye kandi isa niyo yita extra feminine. Akaba yaratangiye gukora ibikorwa byo kwiyungura ubwiza, aribyo twita cosmetic procedures, afite guhera ku myaka ye 18 nyuma yo kubyemererwa n'amategeko. Akaba yarakoze ibikorwa byinshi byo kwihindura isura n'umubiri, birimo kongera iminwa, aribyo mu ndimi z'amahanga twita lip fillers inshuro nyinshi, kongera amabere, lip lift, eye lift, implants ku matama no ku kananwa, aribyo twita BBR mu magambo arambuye, aribyo Brazilian buff lift. Akaba mu mafaranga yarakoresheje izi surgery nk'uko yabitangaje, yakoresheje hafi ibihumbi 160 by'amadolari kugera ku bihumbi 175 by'amadolari mu bikorwa byose byo kwihindura. Muri ayo hafi amadolari 50,000 akaba yarakoreshejwe ku minwa yiwe gusa. Mu butunzi rero akaba ari nta makuru yizewe cyangwa imibare yemejwe ku mugaragaro agaragaza umutungo cyangwa icyo twita net worth. Kuba yarakoresheje amafaranga menshi mu kwisiga, ibi ngo bikaba ntacyo bivuze ku mutungo wiwe. Iyi ngingo irimo kwitiranywa gato, ndetse yanavuze ko iminwa ye ubu imugora gufunga umunwa, guhumeka, kuvuga no kurya, ariko ntiyigeze abyicuza, ahubwo akaba yaravuze ko akunda uko asa kandi ashaka gukomeza kuyongera. Ibi rero bikaba bikomeza gutangaza abantu benshi, ku buryo bibaza ati ese uyu mugore arashaka kuzagira iminwa ingana gute n'iyi tubona kuri ekara yacu, tubona yaramurenze. Ikindi rero ni uko bajya abantu bibaza ngo niba afite umugabo. Kugeza ubu rero akaba ari nta makuru yemeza ko yashyingiranywe mu buryo bwemewe n'amategeko. Icyakora amakuru aheruka amwerekana ari mu rukundo n'uwo bita Jessie Bunny, nawe uzwi ku mbuga nkoranyambaga. Amakuru yagiye ahinduka uko igihe cyagiye kigenda rero. Mu mwaka w'ibihumbi 2025 bakaba baratangaje ko Jessie Bunny yari atwite. Mu mpera za 2025 bakaba baratangaje ko bamaze kugira umwana we na Jessie Bunny, ariko bahisemo kutamushyira ku mbuga nkoranyambaga, kandi izina rye kugeza n'izi saha magingo aya ntiragera rishyirwa ahagaragara. Uyu mugore rero akaba akora nk'umuhanzi cyangwa se abo twita content creator and influencer. Akaba azwi kuri Instagram, TikTok n'ibindi, bitewe n'imiterere ye idasanzwe ndetse n'ibiganiro ku bikorwa bye byo kwihindura. Ikimuranga cyane rero akaba avuga ko ashaka kugira iminwa minini kurushaho. Aha niho ajya i Frankfurt mu Budage kenshi kugira ngo akomeze kongeresha iminwa ye.
Muri make amakuru yiza aboneka ku mugaragaro agaragaza ko yigeze ashyingiranwa n'umuntu mu buryo bwemewe n'amategeko, ndetse akaba ari n'amakuru yemejwe agaragaza izina ry'umwana cyangwa umutungo we nyakuri. Ikizwi neza akaba ari uko ari umunyabugeni ukomoka muri Australia uba muri Espagne, wamamaye kubera ibikorwa byinshi byo kwihindura isura n'umubiri. Ndabakunda cyane, mwari kumwe na Adolphe Muhire. Mukomeze mukore subscribe kugira ngo mukomeze mubone ibintu bitangaje cyangwa se ibintu bishimishije. Mbibutsa, iyo ukoze subscribe uba udufashije cyane. Murakoze, amahoro y'Imana akomeze abane namwe, kandi Uwiteka akomeze agendere mu nzira muri kugendamo, ibyo mukora byose muhirwe.